Slav godarin hêja hûn nihal xwebûn podcastê godarî dikin. Ez Aryan Met. Em bi bernameya Rojava Xwebûnê ya yekem biwere. Ji vê pêve em ê mijar û geşedanên cihêreng ên di nav hefteyê de pêşkêşî bikin. Em hêvî dikin ku bername bi dilê we be. Belê, mijara me ya vê hefteyê vîrusa koronayê ye ku ev serê sê mehane di rojava hemû cîhanê de ye. Vîrusa koronayê ango bi navê xwe yê zanistî COVID-19 cara yekem di dawiya kanûna 2019 de li bajarê Wuhanê Çînê peyda bû. Piştî COVID-19 li gelek welatan bela bû û bi 10,000 mirov pê ketin û mirin, rêxistina tendurustiya cîhanê di 12 Adara 2020 de COVID-19 wek nexweşiyeke pandemî ragihand. Rêxistinê diyar kir divê her welat bi awayekî ciddî li vê nexweşî binhêre û tavilê pêngavên pêwîst bavêje. Bi ragihandina wek pandemiyê COVID-19 bû rojava serekeya cîhanê. COVID-19 heta niha li zêdetirî di sed welatan bela bûye û her diçe hejmara kesên pê dikevin û dimirin jî zêde dibe. Li gorî amarûdaneyên fermî li tevahiya cîhanê heta niha zêdetirî 800,000 kes pê ketine û ji 40,000 kesî zêdetir jî pê mirine. Hejmara kesên pê ketine herî zêde li Amerîka, İtalya, Çîn û İspanyayê ye. Bi belavbûna COVID-19 re li cîhanê ji bo parastin û pêşîgirtina belavbûna wê gelek biryarên cuda ketin meriyetê. Qedexeyên derketina derve hatin ragihandin, çûnû hatinên di navbera welatan de hatin sekinandin, organîzasyonên wek lîstikên olimpiyat û futbolê hatin taloq kirin, dibistan û zanîngeh hatin girtin û gelek biryarên din. Sekreterê Giştî yê Netewên Yekbûyî Antonio Guterres ji bo COVID-19 diyar kir ku ji şerê cîhanê yê duyemîn vir ve ev krîza herî mezin e ku em dijîn. Zanyar û pispor dibêjin COVID-19 derbeyeke mezin e li aboriya cîhanê û diyar dikin ku ji buhrana ango krîza mezin a 1929 vir ve ev cara yekem e ku cîhan bi krîzeke bi vî awayî re rûbirû dimîne. Hin kes hîn pêşletir diçin û dibêjin COVID-19 hîmê pergala cîhana kapitalîst hejandiye û dibe ku demên pêş de encamên wê yên polîtîk, aborî, civakî heta çandî jî reng û dirûvê pergala sed sala 21 diyar bikin. Hefteya borî nivîseke dîroknas û nivîskar Yuval Noah Harari di rojnameya Financial Timesê de hat weşandin. Harari di nivîsa xwe de diyar dike ku mirovahî di krîzeke kurewî de ye û biryarên di çend hefteyên pêşiya me de werin dayîn wê çarenûsa cîhana me diyar bikin. Em werin sen rewşa Kurdistanê. COVID-19 bandorê li 4 aliyên Kurdistanê jî dike. Li gorî zanyariyên Wezareta Tenduristiyê ya Başûrê Kurdistanê ji ber vîrusê heta niha 2 kes mirine, 128 kes pê ketine. Reveberiya herêmê bi peydabûna COVID-19 ya li Îranê hin pêngavên bergiriye avêtin. Rêveberiyê destpêkê deriyên sînorî bi Îranê re girtin û çûn û hatina nav bajêran qedexe kirin. Li Başûrê Welêt qedexe û xebatên ji bo bergiriyê berdewam in. Tevî ku vîrus li Rojavayê Kurdistanê heta niha peyda nebûye jî, Rêveberiya Xweser a Rojavayê Kurdistanê hin biryarên girîng wergirtin. Destpêkê hemû çalakiyên girseyî hatin betal kirin û roja 23 Adarê jî li tevahiya deverên dibin kontrola Rêveberiya Xweser de derketina derve ya li welatiyan hat qedexe kirin û ev biryar hîn jî di meriyetê de ye. Bi bergiriyan re li Rojava xebateke girîng jî encam da. Komîteya Tenduristiyê ya Rêveberiya Xweser ragihand ku wan bi hevkariya saziyeke Swêdî kîteke testê çêkiriye ku dikare di 30 saniyeyan de vîrusa koronayê tespît bike û ev test li bajarê Wuhanê Çînê hatiye ceribandin ku ji sedî 85 jî encam daye. Her wiha di nav hefteyê de heyva sora Kurdistanê jî banga alîkariya kelûpelên bergiriyên ji bo vîrusê li raya giştiya cîhanê û saziyên peywendîdar kir. Mixabin parçeyên Kurdistanê yên herî zêde dibin metirsiya COVID-19 de Rojhilat û Bakurê Kurdistanê ne. Li gorî daneyên fermî yên Îranê li tevahiya Welêt nêzî 45,000 kes bi vîrusê ketine û nîzî 3,000 kes jî pê mirine. Lê tê texmînkirin ku hejmar ji vê pir zêdetir e.
لورا سانسورک مزرن سر راگهاندنه هیه. لگوری دزگاه مافه مروان آهنگاوه تنه لروجهلات کردستانه حتی نها 344 کس به ویروسه مرنه. لباکور کردستان و ترکیه جی هر دچه هجمارا نخوش و مرین جبر ویروسه زیده دبه. هری داوی وزارت تندرستی یا ترک راگهاند کو نیزی 14,000 کس به ویروسه کتنه و 214 کس جی به مرنه. سازین سویل، پارتین سیاسی و گلب پرانی برگری و پنگاون پاراستنا جن خوشیین دولتا ترک تر نابینن و رخنه دکن. هرچی قاس حتی نها هنگاو هاتبن آویتن جی تی گوتن کو خمساری دولتا ترک و ها بردوان بکه دی روش جیا ایتالیای پر خرابتر ببه. مجار هری هستیار و گرینگ بگمان روشا گرتیانه. دناو و کفتو لفته ده افدمکه لباکور کردستان و ترکیه گوهرتنا زاگونا انفاز یا جزای دروژه وده. دولت دخوازه بو گوهرتنه نیزی 100,000 گرتین عدلی برده و ین سیاسی ندنافدانه. جبر ویجی سازین سویل، پارتین سیاسی و بگشتی گل لهمبری و نیزیکاتی درتن و دبیجن که اف دوبندی نه حقوقی نه جی مروویه و به تاوای جی نای قبول کرن. گرتین سیاسی بخواجی بداخویانیه که نویسکی راگهاند که گرتیگه جهن هری مترسیدارن لهمبری نخوشی کووید-19 و تو تدبیر جبو پاراستنا جی نخوشی ناین ورگرتن. گرتیان بانگ لرایا گشتی کر که لهمبری وی روشه به هستیاری تفگرن و بالدار بن. هروها کمیسریا بلند آماف مروان آن توین یک بویی هروها کمیسریا بلند آماف مروان آن توین یک بویی جی بانک لحکومتان کر داکو گرتین فکری و سیاسی بین بردان. لتواهی کردستان او در وی ولد هنرمند، سازین سویل، پارتین سیاسی و گل کسایت ناسکری بانگ لولاتین کردستان کرن داکو درنین درو و لمال خواب مینن حتی کو ساحلی چیدبه. اف کامپانیا هیجی بردوامه. بله گهدارن هیجا. بری ام برنامه بداوی بکن از دخوازم هن پیشنیارن بجیشک و پسپوران این جبو پاراستنا جو ویروسه ببیر بخم. پسپور و بجیشک دبیجن حتی جوات درنین درو و لمال خواب مینن. نیشانه نخوشی بواره هبن تاوله بچن نخوشخانه. وکو خکا زوها، زیده بونا گرمیا بدنه، سر ایشی و بحالی. دوی دست باش و تمی با آو و صابون بین شوشتن به تایبتی بری و پشتی خوارنه. هگر پیویست به ماسکه و لپک بکاربینن. دست خواه به رو، دو و پوز خواه ندن. هف هم بیز نکن و به دست هف نگرن. هری کم مترک و نیف دوری هف بسکنن. مال و جهن کار تم پاقش بن و دوی هوا پاقش بکوه هندر. جبو خورد کرنا پرگالا پاراستنا بدن امرووی لخوارن و وخوارنا خواه بالدار بن. بله گهدارن خواه بون پودکسته. بوان پیشنیاران امی برنامه خواه بداوی بکن. سپاس جبو گهداریا و به هویا روژن به تندرست هر آزاد و بختوار بن.